Iyang Kassideriya Match Yay Sagmatrail Program and Rahnwet Keilahn Aio Program Aio Mapinisyong Katakataw o Kapkapesya Ira Kasampalakan Mapitata Ninlimatrail Ponpay Rahnwet Keilahn Aio Ong Muay and Rahnwet Amoy Actual Sakratan Kapun wow and Pachengache Menen Sakratan Kapun Wawakan Perlawan Lapoy Badal Nang program and Sujikan Rahnwet Jaiban Kachin Korangapan Saipat Pot Kaunakta o Alalti Sang Nan NGO Pacifica Renaissance YouTube channel o video watch Perlawan Kaunakta Sang Operation Ponpay Historic Preservation o Dr. Takuya Nakaoka Nawiya Executive Director and NGO Pacifica Renaissance Rakat o Chorus Pacho ng program ng Rahnwet Keilahn Aio. Mas, wala man miyo sabot palang miya marangi krolkiyak euran आपको yang kamatip senwar watakis matan ki ponarri ni kamatip wa nakir ap sabatong palang sukun ki leben karain meslap إلى palang ليل وتاك اسمه رانوت تانكي لسي وكوك بتوكتي لبن كراين مسو هيك كرديونان بيلو يتودو Arnyan sa may lirkil ni Takayo. Arong sawin nanmarki ketiya may kuti likinyak. Hari tautasang renan pilip proyang Kala nandukabaw. I sarak sa kao. Karain mes me patagatiyo. Patagaki. Laban karain meso. Akmoten kapsukala. Iyaris say kilang. Nan marki kalawan sa kau palap yay kalawan sa kau palap mewiyaki halap puel halap are halap esil halap sapoyan sa kau palang ansaw kin konat sagaw teu sagaw wi sagaw kin sap tayo Arya apka sabi dengan tu nan marki wasagis me Rahnwet atan ki sabiatal oh Iya sabi yang mausap
nan marki Kowa Rahnwet Shota men pun te shota olaman kakawe kimen palang sakau me olman koena bligen pai knamalung poye sakau sang anso koto ye sakau kisini sakau tukut ye sakawan palang poye sakau krol kiyak itandi Marin menit kai ay purang sarak sakau oh sakau aku namar atan wasau tu yang tip ye an men palang aral tu wasak set parbato pon plan dasi wak kareta men palang kin kusambal lagi sakau te sakau tu pergiau ya sakawan palang oye sakau makin kosuk arail kamatip sakau makin kotati don sakau yo ay sakau potet makin kotati sakau palapal sakau nan pas sakau so lebih sakau la pala sin sakau kan kesampal sang nanawan palang ansaw palang uyawayu kailangan Yaimet sa pagmatay program ang Rahnwet Keilahn Aio. Program eu mapinsyong kata-kata o kapkapese nirakasang balakan mapidata nin lamatay ponpay Rahnwet Keilahn Aio o may ang Rahnwet. Sa padrongan luglugat kupurakan o ng program ang Rahnwet Keilahn Aio mapangkin kaunapta ng wingkan mapang patroto. Kalangan dan kubur korus o kasilelia main ko.